السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا فين يا بنات؟ احنا عند ام عبد الله. بصوا احنا جينا كده من ورا وهنيجي نشوف كده بقى ام عبد الله بيعمل ايه. السلام عليكم. ازيك يا ابو عبد الله؟ ساوند طيب. بكام الستان ده؟ 35. طب 35 يا بنات. بصوا عنده الوان اهو. والاستك بكام؟ 5 و10. حلو قوي. وهنا بقى احنا هندخل بقى على السواريهات. بصوا التشكيله بتاعتها بقى جميله جدا. بصوا ده يا بنات حلوه قوي. بصوا جميل جدا. بصوا الخرز اللي فيه حلو قوي. ده ايه بقى؟ ده زي ديل. ده ديل يا بنات اهو. هنا برضه بصوا ده كمان. نوريكم بقى تشكيله السواريهات شكلها حلو قوي. والتل. بس التل عنده ما شاء الله. بصوا انواع التل كلها. ادي الفوشيا والاحمر وفي كحلي وفي اللي هو التل ماشي. التل ب20 متر يا جماعه. العرض عرضين حبه منه بقى. كل الالوان عندها، جميع الالوان. كل الالوان عند ام عبد الله شكلها جميل جدا. بصوا هنا كمان بقى اللي هي القصايص اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بصراحه عندها النهارده كميه سواريهات شكلها حلو قوي. ويعني زي ما انت ما عايزه انت تقدري تاخدي كده وتعملي منها مفرش. تعملي منها بصوا كده اهو كده. تعملي منها بلوزه كده البنوته صغيره. توب البنوته صغيره شكله جميل قوي. بصوا هنا كمان. بصوا هنا ما شاء الله. ده جت هنا. بصوا هنا كمان ما شاء الله. بصوا جميل قوي. حلو جدا. عندها تشكيله حلوه. يا ام عبد الله كمان معروفه يعني بالاشكال الحلوه والسواريهات الجميله دي. كل السواريهات الجميله دي. عشان نقدر نفتح بقى. بس جميله قوي. ده كفايه الخرز اللي فيها. بس بنات حلوه قوي ما شاء الله. جميله. المتر ب50. متر ب50. هنا عندها ايه سواريه المتر ب50. هي حددت لنا يعني متر ب50. ده صورنا المره اللي فاتت بس موجود اهو. بصوا هنا كمان جميل قوي ده. بصوا الاشكال حلوه. بصوا ديت برضو جميله جدا ما شاء الله. بصوا هنا بصوا عند ام عبد الله عندها شكلها حلو. ودي ام عبد الله بكام؟ وريهاني كده. جميله دي بقى. بصوا من ظهرها عامل ازاي. بصوا الامام بتاعها جميله قوي. شكلها حلو. هنا برضه بصوا هنا ده برضه زي ما قلنا اللي هو الديل بس شوفهم. بصوا بقى على الجبير عامل ازاي. بصوا قصة الجبير شكلها جميلة قوي ما شاء الله. هنا كمان عنده جميلة قوي. بصوا هنا دي كمان. بصوا دي كمان جميلة جدا. ده تشكيلة حلوة قوي مع عبد الله الصراحة يعني. بصوا دي كمان اهي. الله يا بنات والله العظيم السواريهات اللي عندها انا ما شفتهاش عند حد الصراحة. لها كمية حلوة قوي. كمية جميلة جدا من السواريهات. بصوا دي كمان. دي بقى كمان الشبكة دي تنفع من النزلات هتبقى جميلة. بصوا انا اكمل لكم. عندها حاجات حلوة جدا. بصوا ده بصي ده كمان ايه. ده جميل بالجبير بالجومي بتاعه اهو. بصوا يعني تقدروا تاخدوا الجبير وده الجومي بتاعه جميل قوي ما شاء الله. ده بكام؟ ده ب10. وده ب15. ده ب8. ده 2 ب15 اهو. ده ب15 يا بنات. ب20. ده ب20 جنيه. بصوا ده تشكيله حلوه. ده ب10. وده ب20. بصوا يا جماعه ده كل الجبرات اللي عند ام عبد الله. هوريكم كمان في الشنطه دي دلوقتي كمان. وكمان عندها ده اللي هو بتاع الستاير ماشي. عندها الخضريات دي. بص دي 4 بالظبط. وهنا كمان 4 صور فيديو. وده بكام يا عبد الله؟ وده بكام؟ حلو قوي ده. عبد الله بتاكل مش فاضيه. وده بكام؟ 35. في بقى لون منه ده ب10. لا البصل ده بصل مش بامبي.
البامبا اهو. ادي البامبا. لا هو البنات مديولي ب 10. 10 عارفه ده جنيه. ممكن تفرغيه 3. بس هم عايزين. حلوة قوي. انا فرغت 3 عملت عليه. ده كمان ايه بيه؟ جيب الرقم عشان لو لقيتها هرن حلو عليكي. بكام؟ بكام ده يا عبد الله؟ وزي 11 دي 10. انا جايه مش عشان عارفة، عبد الله مش لاقيه ماما خد اساتك في الاسات. يا انسه بصوا بنات كمان ده. كنت معانا على بصوا الجروب. حلوة قوي. امين. طب انا ازيك على الجروب عندنا؟ ده علي وقت. خد. بعشق السوريات. بصوا جميلة قوي. كل دي جبهات جميلة جدا. ما شاء الله. جاتني ما شاء الله. جميلة ما قوي. انت جيتي فاكره؟ يا انس كل دي جبهات. يا انس رد عليا والله لو تقوى دعم. ما فيش عدد من ده. كمان كل الجبهات دي عند ام عبد الله باسعارها. طبعا لما تيجوا هتشوفوا الاسعار عشان هي طبعا بتقول ممكن تاخدي بالك وتقولوا ايه ده سعر ده وده سعر ده. بس احنا بناخد بالنا بنوريكم الاشكال وانتوا بتيجوا تشوفوا. بصوا ده كمان الله. بصوا يا بنات حلوه قوي ما شاء الله. جميل جدا. له تقيله قوي حلوه قوي جميله. عندها تشكيله حلوه قوي. بتاعتك انت الكبيره دي هبيعها 200 ونص. خدها كلها تشرب. خدها بقى كلها 3 33. هاتي 35 كده خدها كلها. لا 30 لا. شوفي مترين انا. جميلة ما شاء الله. بصوا كمان عندها ايه لا ما ينفعش. الكودات. بصوا الكود هنا بكام؟ دي كمان بصوا دي جميل حلوة قوي. بصوا جميلة جدا اهو. بصوا جميلة. بصوا ما شاء الله. قوتها حلوة قوي. مفيش منها لون. والنبي 20.